Memwa kwaba Edo Badum TV Badwam so ene Jordan anopay and someone see the brasso say ye dibi browse Adom TV Badwam kase and some no so ne etoja mu bi ya wo beti eni ene me kase mercury ya wo mu etu galam say edi didwuma enti nkwada dodo no an ye bewo wo mu a na wo manya hawo e wo wo mu su ye mu nsam no nchemu ebebro na fe ya boy ryan sanfofo mu franka tuni de ma ndc amanyokuo no sesa Ghana for the tumi ne ma no be mampani a ne hihya ahudo bi se obeteto so no de niema bi ahihye mama na ya kono no ebeba so sansam no enu nsem bi na no pay be de browse Adom TV Badwam kase wo YouTube Okohono ma search Adom TV tube ye hye say Go TV na wa channel ne ye 119 DSTV nso a 280 bidin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni kiremu etie ankasa ehwehwemu bia ba beto edwa se enne wo matu fam agudie na wo mode mercury ene koso nti no emoa ewapomodin mu ensem Professor Paul Poku Sampane ya wono ye senior lecturer and consultant ye pathologist wo KNUST ene de afutuo ne kokobo ma wona tu fam agudie so wo sre wo mani de mu a mercury no a wo mo ede frafra nsuo mu no nyame anum ni eba ye nsuo mu ma ebenya ohawo ewo ye nso Adom TV kase etwaso ebetimi ama wo kidney minim kidney twi ebetimi ama wa hra wa nso asei that is your lungs ebetimi ama wadwene how a wo sitimi dwene na say kwan alfa so etimi ehunu etimi eti ne ma bi ase no etimi affect no so what you say wo kidney say basa na Johnson be yedin ebe ma yare pia ebi ne Johnson yade enye Johnson yade se bia bi se bi hazie no I'm talking about wo kidney no otimi sone wo Johnson so no betimi ama the problem as for safety or otherwise no em se mo amonim wa wo ben ho no basically yenye safe sir because in family any bodies na said ye be ye sunsan so obone ya mercury a wodi tu fom agudie edibeja manfo so obeyi afri hono munti no siwa woda commodity monitor no 7 yabua edi atudwa say gold cash ya be for kwan say wode be fa so tu fom agudie no eno be boa edi abo nsu ahodo a ewo nkura wotu fom agudie ewo mu nyina eho ban edumade di na ban no start a commitment no ewo soro then say Minerals Commission cause okay say machine ye yenje nyamfama small scale miners it is also community mining land bia no mo machine bi ni akọ training o mo say do mo use machine no intenu oba dey here say there are a lot of small scale miners over 1 million ti dey here say I think say aban no this can be shame no the technology we am small scale miners say be o mo so be who so far so no more use now at the end of it no social Ghana a go production now basically contribute to small scale to contribute even up to 40%. So the beya ibenya more gold so ba or mining yeska. Come catch mini anno small scale mining for the day. Nde djuma no yentimi njaye nti ewiaso solo koneni my friend dam new gold catcher ya wa be one bla won jan obi an fa bi mfan ye djuma ne yambo ye hu ban fi yalba ho na yen sanso ye nya sika bebe na yamfa hye ye na djuma ni na yamfa ye busua na yemba Amampani ya woye franka tuni enei dema NDC amanyoko John Dramani Mahama se enei Sagana for the 2 million Emmanuel 2024 mu ne hihya ahodo bebre wo ho ebi ane seto obemana ya akono na fe nyinam ahoden ne hyobo beba fom na bambo mu nso ayire de hia ne se nyuma no wode wo ho ebehye ne 24-hour economy policy no eho se Ghana for the 2 million man kwa dia sanhye we obeye ne ne wabo pro akwakopie mu ewo amantambim eno de sansemi etudwa. In this land of opportunity, there is very much we can do. There is much we can do even now to turn things around. And I am heartened that my recent suggestion of operating a 24-hour economy in Ghana has been heard by the Finance Minister, as he mentioned in his recent budget statement in the form of what he called the 9th economy. However, my idea of a 24-hour economy goes beyond just a 9th economy, which is to boost tourism, as explained by the Honorable Ken Oforiatta.
I envision a 24-hour economy where hospitality facilities, filling stations, manufacturers, construction companies, garbage collection companies, mining and extractive industries, agro-processing industries, harbors and ports, financial services, digital startups, and BPOs will operate preferably a 3-shift system 24/7 in an atmosphere of safety and security. Heightened security needed for a 24-hour economy will also provide for safer cities and thereby, in effect, boost tourism. Wasan kato aso say, sa 24-hour economy na wode ba no, enye nhye. Nimum, adwumakuo bia wode ne ho behye mu no, wonom ewa akade bebre a wode bema no se be behye wonom emkuran. This 24-hour economy initiative I propose will be voluntary. It will not be imposed. Businesses will be encouraged to sign up with tax incentives provided for them and enhanced security and lower electricity tariffs. After peak hours, special meters will be employed to provide what is known as time of use tariff to deliver cheaper power to such businesses during especially the hours of 10 a.m. and 6 a.m. The 24-hour economy I propose is for jobs, jobs, and more jobs. And to render it simply, Ejumano Kofi Beyebi, Nasali Fonsoa Yebi. Jamtani de NDC Amanyoko Johnson ase dunketia se mifiri ha yemfa muman na se obi yi kendini so abetu ne frank ade amano so nyese bi osomesi yo Kristo ne anakramoni ana ofiri ha na se da bi enya sa na ye no ne mom yenhwe se nipa no a ye yi no obetumi aye adwuma no eno na wo se Ghana fo gina so edi yi kendini na numu nsam madom kase ede ba enye no se wo na wo ye nyamsom ni no ba se fa o mai mra no na hwe se nyamsombia o sombia benya freedom na o ma practice wo mo religion a ehu bia nim obi antete wo mo na wo mo aye bibia o be bia wasunde mu se ba se o ma bibi ne e cha o nhwe esombi nsisi esombi na obi a chefa ewu ne nsabeka ebetuma ba se wa wo chiche no wo nkosom bia o ba se wo we so chiche no pepepe na hu se nkramofo chefani wo mo nsaka Christopher chefani wo mo nsaka kwaku freedom chefani wo mo nsaka why wajuma ye as president Johnson ase dunkati asan kato aso se wono mamamyokuo no enya de obema ho kwan ama enton ene esoma obi som ehuredi nkan ewo wonom amanyosem mu John Dramani Mahama building Ghana Tower wo ye ewo sunwane no wo de town hall meeting yi na ewie ye ya basra mo so obi wo ho no nim se yesi ye nkari ye ho hwe se hwan ne betimi ayesa adwumai say every general the national chairman me Ghana ha me krom for ne swakura then e kan kura kasa e yem krom yenu pe enti si e ka se obi anto ma ne krom ni asan ka me vote ka me ngabi so and so baby for the who say akwara we wo dey adwuma Emmanuel obetimi aye na wo ma to amame sa ni epese nipa e dey hu be gina ho say ye pe president ya die no mon fa nyam so mo asem mbam mon fa me free ha mbam oje na katua ho meche mamo mon hwe dey obetimi aye adwuma no na mo fa sa adwuma fa nsa dinsa wo be prem rashe bedwa konya ama MPP amanyoko no ewo nkwanta south ayi otimantemu ne eye Hajia Sharifa Sechere ne ya meka say one otimantemu swafo Joshua Makubu
womo eyi nsem bia no a we si project we me na media na chese nwanwunan de akoso ho Adom TV etwaso failing there enye me na meka amonfo a woda o ma no including me no enim say wantima mbo ne hombody wantima mbo ne hombody to extend say enye adwuma a obi ahya ase a wo ye ti say solar poles wo konkurase bebira wo ho a sherifa de bae eno nto aso no wo ye na wo nim adwuma no wa he onim adwuma no ho hwe onima adwuma no ho hwe the same enye we no nso nye nkronfo foforo the same nkronfo na sherifa ne omo eye adwuma omo boa no omo aso na wasade adesrade akọ any list ne nkurase a osasra de se ye ma omo bi ye ko rounds no ebinumu de 2020 de no ebi nsuso omo ka kire e na so mo omo nsuro na se ya ombeba omo ba na omo fisi nkurase na aka ne de na I take that opportunity to repair the spoiled ones. Yamani boni twaso ene Joshua Makobu a woye otimanta musoafo kotwetwe nkomo eje na no disam e wasa asobo a wode abonu no ehu na nkyeremu owura no editu dwa no eni. I think say a campaign strategy nti on say we are campaign na dru bibi na say campaign message na nsanko entre wana o person di basa ya beba projects are started during former President Kufuor's time and running in 3 phases. Now I can see what lobby. I just don't get it. Now, I mean, say at this particular point in time, me representing His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the President of the Republic of Ghana, Oti region, and Kwame Bridlingwa Honorable, also not representing Omampenyi, Nkwantasa. Nti say baby free, abai asoye na eba. Say ekwana enkoto amanfo no ye ntimi mbefa MC so say ye gude ade no eye de ekọ ntina me so mo ntwan na so see wa call obia me nti sata say ati people abuse this language say wa call lobby what is lobby so no wa call lobby at the end of the day no wa call lobby na say definitely the government structures no mo be fast because any private individual idea obeka say makoto my dey na me ba be my dey. That is not it. Doma hine osajo for si ade yo agema bedo to so mienu entene ho ase ewo sika wasa ban no edema adwumayefo health insurance levy no awon mo etie na wo so yedema apomode adwumayefo na emma no wanti ase tie na de ekeka kro no gisa court ano kwaji mu nchiremu ya mane boni owo bono mantam no emo ya Christian for yikuma etwaso da 111 me angofa Honorable Kwaku Agimemenu Minister for Health Odano Begusua be CCC sa hospital ewo Ghana nyina bibi papa nkanfo Ghana for sebemmo aban abaso wo sa de no eho ye pese yamanfo apomuden ekwanimu apomuden ekwanimu na private health for ne hwehye mesei ho ye bi de boa abane a ne betimi ema ye nya yaresa mapa hospital bebre ba sisi mfie be enso nie ogina ba bi ogina bentoaso ne nti abentoaso no so benka ne ye nti ase ade atitru mekafa mudwumadi ase asre abane a woso abane obeba 2025 ene oho mesre obi be pagya bibi to say agenda 111 kobasa asem ka abane entime nwia eyen shakete say abane a obeba befa no ese se oyede utimi wie se wan wie a me agima badu antoso mienu de no de meka Dr. Samuel Kwame Boaben Frimpong panyini a woda ekuya no ne kasa yemu ene woda na die se emodembo a ankwankwan ya resabia ebo ewo universal health coverage mu no edanso kora okiremu se esan se ankwankwan ya resabia woni apomuden adwumayefo dodo no awo honu mu nti no akwakoya ahokire ama wono mo pa ne senti wode ato aban animu se de ya no wode apomuden adwumayefo eko aban aya resabia hodo no omomodien se wode bi nso ebeba ankwankran aya resabia. Admittedly, we as private healthcare providers have a role to play. However, the government of the day has a greater role to ensure personable access to quality healthcare in our health institutions.
Adom TV Badwam kase na aguso ehwe na beto dwasa wanhwe a nkoto ahodo bi a won mo ebe mpoano ewo timantamu no yamtuo yade ane nsumu nyarewa ahodo bi ebe kire won ni nyina no ejina se won mu ensu yiri be se no ne ade nti asensuo na won nom ne ade Adom kase edeba communities ni bi na yehu se nsuo na ana yegina ho na ye du abobo se ne nsuo na se nkrofo na ho na yehu se obi abesa nsuo a ono awanom na otu ani kakra nso a wo san hu ba bi a sebe yeto enwura egu na otimu se na eno nso nsuo na afa no na eche se yama ye ni anko ho a na de yare ena beba yare dom na bebre omanfo no nti ye bestre Ghana Health Service omuma omani enko ho na affected communities no omuma enkyerɛkyerɛ enkomu na impose betumi a yemfa enioma bi nsia no a ebe prevent nkrofo no so omenum sansuo no na omanya omahu se impose omowo atorinchi mu no ense se omonum nsuo bi sa na de ohaw abre omo Victor Social Security and National Insurance Trust YesNet one more apa won seed no ebi hontoma wo sunyane wo bono mantam no emu to adwumayefo wo awoya wo adwuma ho mfaso ewo se wodo ho bedom seed no na da achi a wo bekọ nkokora no mre wa bremu no sa sika na bo ho bra Adom kase edebe ukoba enyanwunti na ukoba enipa dan wo enti senate no nso no wode ho be hyemu a eye seed e de abaye a ubenya automatic life insurance. They say udom senate now be logic claim. And if we do on the average, on sabeka usika. Inti no masisa. Inti obia otie mi ne. A no dream say senate ne wo home ma abanjuma ye for na so mo ye adwuma office no. Me pacho me ka kire wo say enye nokre me director general me na adwuma me da no me tumanum tu aka kire wo say enye nokre. Na senate no e wo home ma obia oye na adwuma bia se otonto si wodwem se otonam se we driver ni nyina oka ho bi Alexa Pia Senate Regional Area Manager wani amani boni nkomo twetwemu ene woda na die se wonum pese wonum enso a wo bo no wonum wo wenye mfie dunum ekopem mfie aduananum ya wo yemanfo adwuma anase wo ye wankase wo adwuma wo bo no bunu isene hafomantam mu emu dodo no an wo pese wonya wonom wahyemanfo a wotemantam mu miensan mu nyina se wonko Senate fo aso ye eben wonom na wonfa won emfantitie mu na bibia wo pese wo hunu no wo be kire wonom adie sabia no bia enyi no na ese odo ho dom social security efrise eye den a obeba akokra obo akokra na abrewa untimi nkomma na nche ese wonya institution bia obesha obosese udru sate bia na mehwe no matwa oka bosome kopim time a obewu pacho se wanyi na ufri mu a usika no ewo ho ye becha ma Maminyine no so na Adom TV Badwam kase na no pay memfansi ha midindi afia amankwa tamaklo menkoi sima be mienu yenyin krato yimra de bonkrata no wa ha